Biamano sana manchumulia vitaseni kia Ndizi TV asogochora egetaseni kia nebiro binde ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye na ya berekago kolekana korwa chingongo chonsi inye chense chinga kitoroche aboncherera korwa sensemeria nyamache babeire bakorwa ekirero kyabo gochase serikali ye county ya Kisii elindego konyeka magigaye bintu balikonia asensemeria nyamache koba bikoyana boigo abanyanyimbo ba AP nigolitkolia rero baba kubekerwa egutwa ase college ya NIPSI gotoka Embakasi ase omurai bwense Dr. William Ruto abakagwikira na Chinsemecho na boigo kogania abakenya kogenderera kubwetrana na boigo gotachaya gasiende yonsi boigo omukonyi bomurai bwense rigatiga nigo abakagwikira na ase Chinsemecho ase agania obakoleri obuyakorwa ase abanyanyimbo chingakecho boigo omwaziri boburendi bweme Kithure Kindiki nabagakogania abakenya kubwaterana ase enekimna serikali nigegendete kubika emirobeli ya bene ase okoeneki oburendi bwekerengo keigoro mono ase enseicho ya Kenya naboigo committee nigo yatwara egikaro litkolero ime ya KICC ase okorobelia budget yo mwaka o 2023 naboigo o 2024 Wakenya nigo baboligwe kurwa ebirengereri byabo ase okwenekimna uchumi ya Kenya ngonchirelire nabiga Chinsa chirichi ya Kiambu magiga yaba MCA kurwa se county yokorobekana ligotaka korusi omugavana bwe county yo Kimani wa Matangi ya BC onanigo batwalire egeikaro nabo igo gwanchirana kubwaterana ase okweneki obokoleri obuya ime county yo Mwancho muligere karansa oike elindengo manye asenchera iyo wenye. Kulinde nyora Chinsa chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwitra Ndizi TV News Digital na baga sensemeria YouTube na bagotonyora gwitra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwitra www.ndizitv.or.ke. Ritarene Fridah Kerubo na Chinsa chibiorokerelio nigotoko bwatenere Joshua Auta. Gwira nanda segekegeke elindengo manye amange. Ingo chaka kigima omwancho muliye ningo chakera county ya Kisii asengo kumanyibuna nigo abonchorera kurwa sensemo ya nyamache babere bakurwa ekirero kyabo gochese serikali county ya Kisii magigaye bintu byabo koya amatuko abwango iga okwana nigo baerera okwegena kwabo gochigo konyeka ni county ya Kisii ase baerera gesa enganeyo ya kabete onde bwensi tayo bwesokiribene asokubakonya nabo igo nonya nabanyanyimbo baranyara ko bakoena na oroboti kubwatikana no gusambwa kwebintu kukwabete gokoenekigwa amatuko abwango iga kolende nigo baenekiboigo onde tayo obekirubyara nonya banyate ko bakoena na obotuki kokorekana ase Chinsemecho ase baerera buna nigo ebintu byabete bigotoka asensemeyo ebyo baka ase bakageire oyo sambete chinyombecho nabonete ko beko byara ase Chinsemecho kolende nigo babori obutuki bwabwango gokorekana naboigo serikali county ya Kisii koimuki getambukiro kyabene ase okwenekibuna ngokonye kabali bokera gwekitali Isano cyumutinyoyo twabogete tokanyora Kisii enyumba ya bwati umurero bantu bakumyoka bagotisha mayane nyumba ya bwati umurero buno moroche nabo yagiete paka kirenge kyalengime nchina maliho na reconnect na bwate amalio galengime na baerete pinichirani yane chigasi ya recon nichi agents KCP cooperative insurance hawa no nichi scratch cards incho scratch card chiko the airtime abo kirenge kyayirete mabuna moroche asara twanyorira enene na moroche ntugwa kende togotamera kirenge tutenga kyayire togonyara kumanyanga ne nyumba ya lenga bake nyumba igwete ono ntutwale ko sabalende gaki asomo bwanja nga county government yecho through our governor and a very able governor Simbarat moto ikange moto konye gaki egere tuchake ase tukuna moroche na tuatire by now muntonde no suspect ndiyo stira abwat evidence yeli anyorekanete box chiche basa chiche anyorekanete manga
bakaire bachiko gukora forensic abasigale bali baturanyora any report na muntu onde bwensteyo obeire arrested over the same issue. Abanyanyimbo ba AP nigo babekirwe egutwa ase college ya NIPS yogotoka Imeya Embakasi. Omurayibense Dr. William Ruto nigo abakagwikirana ase Chinsa eliokoenekia aliagendete gokorekana ase Chinsa korende ene ntunde ye 55 ase abanyanyimbo ba AP kobekirwa egutwa ase gochikoeneki obokoreri obuya ase abakenya. Abarai aomba babagwikirana ase Chinsa kobako goenekia naki abanyanyimbo ba AP bakobekirwa egutwa gati abono murayibense Dr. William Ruto oyo bakagosanga na barabogo kwana kora Chinsa nigo agania abanyanyimbo abe AP baba bakobekirwa egutwa osaka isikana boigo koba bagosimeka emete botambe okwana nigo abagania gosimeka emete gwetania chimilioni 10 Imeya County ya Nairobi. Na wauliza kwa sababu mtakuwa na muda wa karibu mwezi moja nyumbani, naomba kila mmoja wenu tusaidiane kama taifa. Kila mmoja wenu apande miti kule nyumbani, at least miti 30 kila mmoja wenu, na pia mupashe hiyo habari kwa ndugu zenu ambao walifanya pass out kesho na wale nitawafanyia pass out, wale walifanya pass out jana na wale nitawafanyia pass out kesho. Na vile vile katika jambo hilo la mambo ya mazingira, tunajua tuko na changamoto kubwa ya mambo ya mazingira katika taifa letu la Kenya na duniani kote. Nimeuliza komanda wetu ama commandant wa hii campus pamoja na ile ya kule kwa GSU na wale watu wote ambao wanafanya katika sekta ya security katika mji wetu wa Nairobi, kwamba hiyo sekta yote na wauliza mutupandie miti milioni 10 hapa Nairobi. Singaketio oboigo nigo murayibense Ruto abolia bakenya gotachaya gasiende yonsi aneno mono egasi ya magoko asegaseliyo gosona na boigo chigasi chinde okwana ase Chinsa chia NIPS Embakasi nigo abagakobolia abakenya kubwaterana na boigo kora egasi yabo asomukia. Na waambia askari wetu, sote tumekubaliana kazi ni kazi. Ile mimi nafanya kama rais, ile wewe utaenda kufanya kama askari, ile inafanyika pale na fundi akitumia nyundo ama akitumia randa, ile inafanywa pale ofisini na yule anatumia kompyuta, yule anafanya pale katika kiwanda akitumia jerahani. Hiyo yote ni kazi na ni majukumu ambayo kila mmoja wetu inafaa tutekeleze kwa uzalendo,
tukijua ya kwamba ni mchango wetu katika kutengeneza Kenya yenye itatufaa sisi wote. Na nawauliza ya kwamba msikubali, na mimi kama kiongozi wa taifa sitaruhusu mtu yeyote kudharau kazi ya mwenzake. Sote tunachangia katika kutengeneza Kenya moja, na hakuna mmoja wetu asiyekuwa na umuhimu. Kila mmoja wetu wako na mchango wake, kila mmoja wetu wako na sehemu yake ya kufanya kazi, na usipofanya ile kazi unafanya, Kenya itakuwa inarudi nyuma. Konyi bomurai bwense Rigathi Gachagua nigo aenekeria bakenya obokoreri obuya korwa sensemo y'abanyanyimbo okwana nigo abaganirie gukora emirimo yabo burungi nabo igo gutigana na siasa ase airera amonchorerio amanene asensemo y'abanyanyimbo erinde gusikia Kenya busio. Mheshimiwa Rais, these officers have taken their oath and have sworn to be loyal to their president and to the Constitution. The President of the Republic of Kenya has pronounced himself not once, not twice, that he wants our security officers to perform their duties, to protect life and property, to maintain law and order, and to arrest offenders and charge them. And he does not want them to help him in managing politics. So the oath you have taken to be faithful to your president, it then behoves you to live to that oath and do what you have been trained to do. In terms of politics, Rais ako na jeshi yake ya siasa ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Na sisi wale ambaye tulitaka kwenda siasa, we hung our boots, we returned our uniform and went to politics. That political place is a difficult place. Please just stay where you are. You have a good job. Now those of you who may want to join us in politics, ile ofisi ya quartermaster iko pale kwa gate, unarudisha uniform, unakuja kwa jeshi yangu ya siasa, tunaendelea pamoja. Baigo omuwaziri boburendi baime Kithure Kindiki nigo aenekeria abakenya okweroberia kwabo kubwatana serikali enene ase okweneki oburendi bwekirengo kigoro muno. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako vile ningetaka kusema sisi kama Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Nchi tunaendelea kutekeleza agenda ambayo serikali ambayo umeongoza imeahidi watu wa Kenya. Katika idara hii ya usalama, Mheshimiwa Rais, umeendelea kutuongoza na kutuelekeza, na umetuambia jinsi unavyotaka kuona vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi kulinda maisha na mali ya mwananchi, kutopendelea upande wowote, kutojiingiza katika siasa na kuwa waaminifu kwa katiba ya nchi yetu na sheria za nchi, na kutii amri zote ambazo ni halali, na vile kutotii amri ambazo ni kinyume na sheria na kinyume na katiba. Okoroberia gwe budget yo mwaka bw'ekiri 2023 na bwigo mwaka bw'ekiri 2024 nigo gwakorekana sensemo ya KCC imeyumuchi o Nairobi. Igikarekyo nigo gyakorekana ase abantu bagendete kurwa ebirengereri byabo kumurikira nara yali yagochugunchireria anene muno ase okweneki uchumi ya Kenya ngukinire okwana omurikyo botambe ase wizara yo kuroberia amangana uchumi James Muhatia nigo aligania ebirengerero byaba Kenya elyokokendereria ensi. The public sector hearings are critical in ensuring public participation and inclusivity in this budget making process. Ladies and gentlemen, as you may be aware, the budget preparation process
entails various stages as provided for in Section 35 of the Public Finance Management Act 2012. The Act envisages a strong linkage between planning and budgeting in order to ensure optimal allocation of the available scarce resources. Towards this end, the State Department for Economic Planning co-convened the medium-term expenditure framework sector working groups that prepared the 2023-2024 budget proposals. Ladies and gentlemen, over the last 5 years, the budget-making process was guided by the third medium-term plan, the 5-year 2018 to 2022, which will come to an end in June 2023. This will pave way for the fourth medium plan, 2023 to 2027. Aworokia gwetania eliweyemo au bali gocharukia amatemwa a CRE ase skuru ya sekondari ya Vaisike ya St. Francis Mangu nigo bateneni tuwe bene chinga kibe murunganitie kubwatikana no guwakanwa chibesa chinge gukwana nigo baenekiri okuunererigwa kwabo kurwase kiombe kiligetenerete amatemwa anek ase baganire kurigereria amaganio abo korende korengana na barabonigo baerera buna nigo amatemwa amachibu ya matemwa y'ikirasi kya 12 harachikonyorwa gosokigwa kubwatikana no kungusanana okukogendete kwenekigwa gati yabo nekiombe kiligetenerete amatemwa nek. The slavery was abolished in the 19th century. We realized that the chief examiner of CRE paper 1 decided to amend the working schedule and started implementing this authoritarian principle of having the teachers waking up at 4 a.m. and working up to 10 p.m. in the night. Mtu amewacha familia yake huko alafu anaenda kulala kwa dormitory. Hiyo mambo pia tunakataa. Sasa sisi kama KUPPET tumesema hatutakubali Kenya National Examination Council ichezee walimu wetu. This one is just a tip of the iceberg. Because this is just Christian religious education paper 1. Other papers are even worse, especially those who are marking the languages. They are working under very difficult circumstances, and the examination council is not addressing any of the issues. Solidarity forever. Manje Maria kurasa robotiro niona ikiro mweli obwa mangana maya ase birebiga kulinde ntogenda tukubwatiria oroboti ase abamenye korwa ase bungi ya kitutu cha South bagendete korwa ebirengereri byabo kubwatikana no morobelio OCDF asomo bunge webunge yo abereka gwikirana elinde gosangiriria ebirengereri ebyo kolena kuboigo korwa sense media Nyamira korwa ase kenyorokia engoto ekeotoka ase ward ya Nyamaya nigo omusayo mabereka gusiria obugima bwaye oyure omukagerwa abwo ibikondo mwanchumuri ayona mange ninchiko yaletera chikoraga Chinsa 10 gotobasa guskato basakonyera kolende inyora asinse mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bayiga asense meria YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke magachi kamera sokwane kibina ebicha na boigo eliogiria gwikira sora senchira ya bene nere Abigail Nyanchama tobe tukubwatenere Joshua Auta asinse mo chibiero kererio na incheria ne Fridah Kerubo kuganilia obuligerelia obia. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ebundi engia ni giekorekana ritu kulitangani agwe